bepiem wɔ Asante Mantiem. Ene na me sign de wagina mu Asante Mantiem hɔ no Ebenezer Eko Edu ono ya ban krachepani a Asante Akyem Central wodi wo manim assembly na hyase eye project bi a ono so atie simonten so akohwe se de enyuma ni nyina ekofa. Municipal Chief Executive MCE of Asante Akyem Central Ebenezer Eko Edu ede atudwa se ne botae ni so obehwe ama ye project awodo assembly no ede sika ahyemu no etimi akontem na nkoba se ntwentwenso bia ebeba omu behwe se contractors awodo esese womu etuso anamon womu etimi aye bibia se ne empatemu enso ebeko nanim. Yeah, by no nearly 5 months in a year kwe. By the two legacy project bebre akobako 24 yatake ni nyina this month and the yebewi na ya so ya start chip compound ye chip compound miensa afi ye chip compound miensa December ye be commission miensa eni nyina na ye two borehole so ye 28 borehole afoforo ne adada ni nyina ye overhead tank ni nyina boma 28 nti na ye kwa round ye me kohwe se contractors no site ye adwuma na Asante Akyem Central Constituency Chairman ma NDC Amanyoko no Sumaila Ibrahim enso ebo MC na baso pa ne assembly no onyuma papa wo mo eye ede abo ampatem ho na pay MC fresh chairman 24 Asante Akyem Central pese me ko expect the project amaje awa Asante Akyem Central tibrana bebo machidom ne assembly fo nyina na yankohwe ampa ye start ye no project no bo ha in fact no kreni menka assembly no ho de but ajeminse say what the compare previous government yewura yakwa chetena so na wo hwe papa yi oba ye 1 year mbai de se boho chief company say just say akwan de say yamfa mbom de but yankodi nyina nanso de kakra na ko ye ne bridges waye e wo krom ha no in fact krabehe